Znate, globalizacija i ovaj ubrzani život, svet u kome živimo, koji nas na ovaj ili onaj način iskorenjuje i geografski, dakle u smislu sve većeg i većeg broja ljudi koji postaju dijaspora, odlaze i tako dalje, ali i mentalno je jednostavno gubimo vezu sa onim što je naša tradicija, zato što nismo više tako vezani i za zemlju pre svega, jel? Ali, znate, kada osetite tu vrstu iskorenjenosti, osetite jednu potrebu za čvršćim povezivanjem sa nečim što je zajednica. I otuda imate, između ostalog, u značajnoj meri povratak baš korenima na način na koji o tome govori. Tako da je paradoksalno, ali mogli bismo reći da je globalizacija čak na izvestan način uticala da se te tradicionalne vrednosti ponovo afirmišu.